jednoručni mačevi. Vidiš da se nose s obe ruke. Jer su ogromni. A što su drveta? Imali jednoručni. Malo pre, sećaš što ti je? Isti oni su, ali su imali štit i jednoručni mač. Koliko je teško držati. Samo držati u ruci toliki mač. Znaš, samo držati u ruci je jako teško. Nema se. A ne, jeste pravi. Da se ne bi polomilo. Da se ne bi povredili u stvari. Čovječe ovdje, samo ovdje. A to li na očinu? Ja mislim da su bitni za Vigondora. Balkanski vitezovi izgledaju drugačije. I uglavnom su konjenici, tako da ne nose teško. Uglavnom imaju lake štitove sa eventualno Znači da se menjamo. A prema? Šteče se eventualno kožnim oklopom. Gde su konjići? Čuju se konji. A inače više prate knjigu nego film. Slušaj. Tako su zapušili Se ne još. spominje da je Frodo 33. rođendan. To su izbjegli. Da bi mogli Frodo odmah da pošalju istog momenta da prođe, jer on je praktično u 50 i nekoj godini krenuo na putovanje. Sofija!
Так.